Ini 17 tarik tiari mairang am chayo buskang 20 tarik chini kaisa rally kotornai jedi mondonti kaisa chung abonoti kaisa chung bikut misil khongnai tai kaisa hingka buskangni thangnai 25 bosor ba 23 bosor je riang sarnathi tongnai rokno government rok resettlement rinai hinga borno je sawi rimani abono tabo sujrati borno fulfill khai borno daiti samu tangjai bagai chung abono kaisa सरकार बाहादुर नो कयो चिनी माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव नो जो दायित्व नो ओ सरकार नो जो कैसा कबोगिरियो दायित्व ओ रियांग सेटलमेंट नो दायित्व नो बुस्कांगो सामु तांगरि दान बांगे बरनो तुंथै जागा काहाम के खाइदान बांगे जों कबोगो तै कैसा हिंके चिनी त्रिपुरा बाय तै मिजोराम बॉर्डर जे मिजु बाय रियांग रो जे तकर बितकर उंगे जागा सिग्लाई तंगमा जागाव जे मिजुराव अमचिन जागासे हिनि बरफ जे खाइतंमानो आबनो दायतिनो थांगे मुथागे बरनो समस्या समाधान खाइदान मागे जों माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देवनो जों कबगो चिनि तिप्रा मथानि उंगे अमरपुर तियारि माइरां आमचाइनि तिप्रा मथांगे तांगिमाले तिनि 17 तारिख 2020 अर जागाव तिनि ब्लॉक लेवल प्राइमारी कमिटी सहका बुस्कांनि चबानि लामानो हिंगानि बागै तिनि चापलायो आबसु जराति साविनो आनि तिप्रामो थानि इंगै आं कक फैसा थानि दारमानि आनि परेव ते कैसा चिनि तिप्रामो थानि इंगै मैडम डलिरियांनो आं कक याफारि दिखे 17 October 2020 जोंरो तयारि माइरांगो जों गैदारिं हा 2017 प्राइमारी कमिटी के चिनि ब्लॉक लेवल कमिटी चिनि President Oksiramri ani tui thimo bai tini chung asu jara sok pai lekha ke chini target inke tini ne kok masale moke coming 20 tarik October 2020 yo chung ke ha peaceful rally khenai our rally ni chung chini 3 khan chini demand point tongnai ek number chung jedi mondol boje fake history soimo apna chung oppose kheu khenai abi ke second point ke chini bru 23 years bo bro bondi choklai to mono chini maharaj ni tei themo bai bro resettlement triprai jon mano aile pa jongha kintu tini kru settlement ongya jedi nagore suraksa moncho bai mijo convention rao lagatar protest khamar pandawo ta kruriye settlement ongmaya abon toye pochung protest khenai third number ke chini tripura boundary abo tripura no mizoram government rao phaye sis khemo land encroach khemo out of law okay let the every state should maintain the jurisdiction okay by sini Tripura state government to request keo being the government it is your responsibility to take care of your land boundary your state and also your citizen okay aboro 1996 jio mizoram ni ayarau phaye 200 armies bro settle khiye bro ni mizono safeguard khemo abo totally illegal my minke within state was jodi se protection nangkharinge abo state se prono protection provide kenai tre kha state ni phaye prono protection rate makuno abo illegal se enke abro skapo chakmarani buddha mandir tomono bu phaye brao 200 army camp brao ni IRP ni snamo apono mabu phainai enke je chini bru many years sinyo aro sibrai khong sib mandir taye pusi mono through religion they have encroached the land they have seized the land abono bro thaitotlang ni snamye cross kayeri mono abono chung chini sibrai khong mondiro chini bru ni mondino ta to ni chung apo ko bo 3 points na to ye chung peaceful rally khenai thank you Bye. Bubagra ayo lokom Bubagra ayo lokom Bubagra ayo lokom Tipramotha ayo lokom Tipramotha ayo lokom Tipramotha ayo lokom ambai jotno klumka Tipramotha ni jongtini asu jarati sawina chini o sabana motha